Molweni sanibonani. Ninjani niyaphila? Asethembe niyaphila bafethu, nibingelela mfoka Mkhonza emeni nje. Let's hope konke kuhamba ngendlela ni-right lapho nikhona, yonke into iqondile. Ake ngamukela onke ama-new subscribers to this channel. Nabo bonke abasupport i-channel yami ku-TikTok, abafollowa i-channel yami, ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi if ungaka-subscribe la ku-YouTube wenze kanjalo, nawe ube part of this channel. Njengoba sesibheke ku-5,000 subscribers, i-subscription engenayo noma ngabe umuntu oyedwa, ngiyayi-appreciate leyo kakhulu because it shows ukuthi into esiyenza la kukhona abantu abayizwayo nabayi-understand-ayo futhi nabayibonayo ukuthi inesidingo kangakanani le channel ukuthi ibe khona. So ngiyanibonga kakhulu guys. Ngithi ake ngenze le short video le ukuthi sike sibheke kancane indaba ye-testimony ka-Brown Mokgotsi. Uma nibheka uBrown Mokgotsi njengoba elapha kuMadlanga Commission, if ungaphosisi namhlanje ilanga lakhe lesi-3 noma lesi-4, kukhona yini wena personal lapho nje ongathi kukhona into mhlawumbe asiza ngayo i-commission ne-testimony yakhe? Ikhona into ene-sense ayikhulumayo ocabanga ukuthi izoyisiza i-commission ukuthi igedarishe ama-facts ukuthi kwenzakalani ngempela eSouth Africa uma sicabanga ngama-allegations abekwa ubaba uMkhwanazi? In short, ngifuna ukuthi njengoba ubaba uMkhwanazi aveza onke lama-allegations awaveza ngezinto ezenzeka eSouth Africa, uBrown Mokgotsi i-testimony yakhe kukhona yini esiza ngako ukuthi siyi-country sibone ukuthi into ayikhulumayo uBrown Mokgotsi isisiza ukuthi sibone lokhu nalokhu esingakuthatha uma siya phambili sikusebenzise ekuthaneni kuvikelwe le country? Ikhona into ongathi nje cha singasho siyisizile ngalokhu ukusho lokhu uBrown Mokgotsi? Because mina so far ayikho into engisayibona noma engiyibonile engayibamba ngithi usisiza ngalokho. Into engiyibonayo nje uBrown Mokgotsi ngazi ukuthi uza ku-commission uyithatha njengendawo nje yokudlala, kuze kwaba amahlanje impela, even no-chair we-commission uze wabonisa ukudinwa kwesinye isikhathi la khona ethathe ithuba lokuthi akhulume naye, athi uyabona yena ukuthi akayithathi serious le commission. Ukhuluma izinto ezingahlangani, akabeki evidence ngento ayikhulumayo, ukhuluma ngama-hearsay and everything like that. Engicabanga ukuthi nami ngokwami ngendlela engibuka ngayo, ngiyibuka ngaleyo ndlela ukuthi ayikho into engicabanga ukuthi uyisiza ngayo i-commission. Ngibona ngathi nje lento lena i-waste isikhathi se-commission, i-waste nama-resources e-commission. Ekugcineni angiboni ukuthi khona mina into esiyithola uBrown Mokgotsi. Angazi kodwa noma mhlawumbe indlela mhlawumbe ngibuka ngayo izinto, but I don't think uBrown Mokgotsi is helping ukuba kwakhe lapha. Into nje engiyibukayo ngokwami la, mhlawumbe singathi into asiza ngayo ukuthi mhlawumbe ukuba kwakhe lapha kusisize ekuthaneni as incriminate yena, yayibona? Because uma ethi uyavuma ukuthi amanye ama-affidavits awabhala wakhuluma izinto ezingamanga,
that is self-incrimination ngokwami. Uzithatha yena uzifaka emlilweni uyazosa kafishane mayisho kanjalo. Makubhekwa ama-WhatsApp messages indlela ayesendelana ngayo nabantu abathile okuwukuthi kunama-allegations against bona. Indlela nje awachaza ngayo lama WhatsApp message is like playing around, udlala ngomqondo we-commission noma ngathini walama investigators lapha kwi-commission, udlala ngomqondo wabo. In short, mina ngokwami uyasiprovela ukuthi ngempela ukuba i-politician ngale ndlela ayi-politician ngakhona kwi-party yakhe, aclaim ukuthi ngoba uyaclaim ukuthi uyimember ye-ANC, yindlela abenza ngayo izinto. Because mawungabheka ngandlela thile, mawungabheka uqhathanisa i-testimony yakhe neka Minister uMchunu cishe ifana, because naye abedlala around ngomqondo wethu. Even naye uGeneral Sibiya, uShadrack Sibiya, indlela ayefakaza ngayo, uma ungaba notice boyi-3 labantu mangabe befakaza bayangingeza. Uma bebuzwa umbuzo, they go around the bush before bafika kwi-response noma kwi-answer efunwa yi-commission. So ngathi kusitshelani lokho abantu abanjengalaba, singasho ukuthi sikhona isidingo sokuthi babe khona kwi-commission, noma sikhona isidingo sokuthi i-testimony yabo ithathwe serious, noma mhlambe kuwastwa nje isikhathi, kuwastwa ama-resources, kuwastwa iy'mali zama-taxpayers for nothing. Because mina ngokwami angiyiboni nje inesidingo into yokuthi kube no-Brown Mokgosi noma kube ngilokuqhutshekwe naye ebuza imibuzo lapha, because usezibonisile kakade ukuthi into ayikhuluma laphayana yinto yokudlala, akayithathi serious and akasithathi nathi serious futhi indlela aphendula ngayo lapha. Angazi wena umbuka kanjani. Ake simhlaziye uBrown Mokgosi la ukuthi so far kulamalanga elapha kwi-commission etestify, kukhona yini into ne-tangible noma iphathekayo ongathi hayi ngalokhu uBrown Mokgosi uyasisiza as a country ukuthi simove forward ngalama allegations abekwe uMchunu, noma mhlawumbe lapha uyozidefenda nje akasisizi ukuthi aveze amaqiniso. Kukhona into enesense oyitholayo wena ngoBrown Mokgosi, mina angitholi lutho bafethu ngempela. Because even nangabo labo uKurt Matlala asitshela ukuthi bango-John Wick, naye asitshela ukuthi unama-handlers awasebenzelayo. Isisiza ngani thina yonke leyo nto masiyibheka la? Ngithi ake sixoxe nje ngaloko la, Mfoka Mkhonza lo. Please share, subscribe and comment. Sengiyolinda ama-comments wenu, ngiyabonga.